KSA Bukazan District Committee hin pen nilip ahabar arlong muti phonglangso ahabar along education and child marriage awareness ke pamanpot langpher ahabar local MEC mate Karbin Autonomous Council EM Madhuram Lekthia hin pen Sunpura along Amrit Sarovar scheme along ike sompon KSA Bukazan District Committee hin pen nilip ahabar arlong muti phonglangso ahabar along education and child marriage awareness ke pamanpot kedamtang thereponi phaikre phorni KSA Bukazan District Committee atum chepatir pipon se phonglang so ahabar along cherok tok amai ki padodam bangso cherok tok amai ki padodam along Bukazan District Committee atum chepatir pipon se borpong ahabar an inglong arlok puai phit chatame chepaduk chepalak pon se borpong ahabar an policy education and child marriage aputhak campaign mate cherok tok amai ki padopon bangso ahut hada kedo owekimi aphat khai kacharai kom ponangji apharban pura KSA branch tami sengpon tanglo bangso amai laki Bukazan District Committee mai phu raju ingleng pensi mai cha report lapen Bukazan District Committee achun bang desoi teron pensi borpong habar along mai ki phala phesame than pachini pon bangso amai ki ongdung arat lapen ki ongdung arong lapen rong asar atumta chatong don bangso cherok tok amai laki arlong wuti sar thetimung arong along si padopon lapen rong asar sar thetimung stame nang cheto dun lapen ki ongdung aman ki do atumta bangso amai long mai RDP dut hidipi pen Elson be report news kami pen ini ladak kalau sar thetimung open stage long itum meetings tami doponong lo lasi lahai education le abe polotang ke non akai ke now kami lidunde lapen our size kami jolong nunde lapen education abe polotang ke pirthi kaphere me asom side lasi la education na bangke akinang sot pusing tum lai kami tantilum pollo lapen ata dijum pen pistokian penan kido laya puthak sami kepaciri hekje phan pini chithan tibum ponong lo lasi josi ata kitun pen pinan kido pisokian pason dobam lang polotang te labang non madang te ilutum khaya mo akasik sak dokok je lapen alang tum a future long sambi apisung chitan ji pusi hai ki pacheri toy phan itum pini chithan timu ponong lo lapen pini to mapo isi ningarong pon thualam thebang ke lapason hello ladak arong voti phonglangso labangso irelong sami netum KSE aro kidi sengpon thulong lo president secretary lapen kaprek arpu members tumhan pini netum committee part ponong lo lasi alang tum sambe mesen pen aning rong piklo lapason karbi lo chale asong aprang pen ningkan kwan ni pen sami ladak abi pinlang ase pining nang tum labangso nakahumri thek karbi lo chale song pen nakahumri thek pot apo sami alang tum netum phatami langchuro lo lasi ladak kidu kisung nai alam thia bangke lapason hello towar padang ti la dilong abang Karbin Autonomous Council pen tamin mili pini nang tum achenelong samit juneri pon ping tung athe ladak kidam kewang apan bangke sung thangjang niltum kewang samit phan pensi la bai la pen niltum la kachuan hormon tamin la bai pen thola phan pensi ne to phan nanang ki papar la si hala bai thum ni phan bangke paklo chok jong dolo lasi Karbin Autonomous Council kiting Thomas tambe la dilong bangke pivek hapo sineli detum Karbin chale asong ahin bangke juneri dipati prem langpher habar local MEC mate Karbin Autonomous Council EM Madhuram Lekthia hin pen Sunpura along Amrit Sarovar scheme along ike sompon pin herepo ni phaikre trok siar ni langpher constituency ke parlo Sunpura along Karbin Autonomous Council EM Madhuram Lekthia hin pen Amrit Sarovar scheme along e sompon tanglo lapela bangsa Amrit Sarovar scheme lake konatma sarkar along le kido mate college school department along do pulote lason along si labangso scheme ki dengpon posi Karbin Autonomous Council e Madhuram Lekthia hin pen pherang ke thengno lamthe jaipon bangso asai long volongkomaji BDC chairman Noren Timung BJP Langpher Mondal Committee Maipu Dor Singh Rongpi Rukasen College Principal Milan Banik BLCC Chairman Bipul Bora napen ke ongdung manpeng ke doatum chetong don foloni pen merjangan se report Kabidali News ante tum pini dak Bharat Sarkar pek ke
Amrit Sarovar scheme, Labang Soe scheme, ini dah langsung mipi development to ahin pe, anak per dia perman, dah present along, itu ini kami sep, kesom pancing kono, nasi Labang so, Amrit Sarovar scheme Labang ke lalu, ada guideline long tak ada stok dato, jelas so scheme long bangke, kunama sorkar long le. School punon college punon ba department along an kami la men along le ang situ pelotang ke wala so along le long si along so scheme bangke de punai bisi ladak pen kai lasi ladak itu pasen college along ska along le pinahan do dak jadi sikap dukai an along le hisab do so teng si nilitum dak ciri kre ini labang so Amrit Sarovar scheme men pen Labang so scheme bangke lage dak Lukasen College jitu kecipari deng mate kelang kecari na bangke pilo governing body itu masih henwal puri ada kisuma namun itu tok tap ko chini lor pendong tok lone mate aning cipai dong tok lone je labang so scheme bangke Lukasen College along le CG pansi ke claim ta ladak ke tok dunjung along le cipuna ye pansi labang so scheme ke keteng ta lake nili ke ko keceng ke klar dang ni dang ni to malang ke diang ko sta nili to bata ini ke thom meeting general meeting na padolo governing body meeting na padolo chi mai sar si meeting labang so scheme ke lake alang itum ta koilo o lasono ke mipik lo si governing body kan ta pulo hila so scheme ke lage nili to personal use long de hihut katu kawe claim pi ana bangkela government with hihut pi po claim dak kepala cari jipan ta ahem so ta kim pi po la peladak jitu keteng ari long sta eng pi teng practice lo konta pa project long masuk to sila so bustu bang ini tu claim pi thek lo pulang ke daru kasen kele long ladaka pisari to si alang itu operation men to yok tek supang rek tek long ke labang so of yok tek tangka ta alang itu si cumari tek la governing budi tu tang itu sita sida energi